Pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Minecraft na Picacraftu. Da, na Picacraftu. Mi ćemo igrati, šta bismo mogli da igramo? Ajmo Skywars. Yeah! Tako, idemo Skywars. Ja sam pre ovoga odigrao nekoliko partija, pobedio sam. Bravo za mene. Yeah! Ovdje nemam ni jedan kit. Nisam kupio, aj mrzim je da kupujem. I kao što vidite svanjava kako je lepo. Ovdje često iza mene ovako da se pojavi neki bug. Tamo neki blok, a sad nema. Šteta. Mnogo ima igrača. Mi ćemo prvo da idemo ovog pored nas. Pocepat ću ga života. Ili on mene. Ko ja ću PvP ne znam. Dijamantska kapica, dijamanti. Otrov, dobro, to. Gledam krompiri, grudve i aj vodu ćemo oduzmemo. To imamo, ovo ćemo na jedinicu, ovo na dvojku, ovo na trojku. Ovo na dvojku, ovo na trojku. Da, ovo na četvorku. Nećem. Mora sam ovako. Ne, šta je ovdje? Chest? Super. To mi treba. Neodjerno pitak regeneracije mi treba. Mjesto krompira. I otrov ćemo ovako. To mi treba, fali nam chestplate. Imamo li ovdje chestplate? Imamo. Koji srani chestplate. A dobro, šta se radi? Ne. Nemamo ender pearl. Onaj lik. Da sam ga pogodio, ne znam. Imamo li mi blokove neke kod sebe? Ne. A, sada se nam gori u chest. Ništa, moram da iskopamo naše drvo. Izvini drvo. Budi jako. Inače, pošto snijem sad sa frapsom, mnogo i nije laguje. Morat ću smanjiti čankove, pošto je meni na 12 čankova valjda. A kad snijem sa screen recorder, mnogo manje. Gdje mi drvo? I FPS mi je... Nije loš, ali dobro. A sad će neko da me ubije. To znam. Kud si ti pošao? Jesi krenuo oko mene? Ovo crko. Ubio se lik, super. Ja ću ovdje budem na mom ofenzivni napitak otrov i ovo otrov. Mi ćemo svema napitak za healanje ovdje. Nismo loše obučeni. Pa nismo baš, ali dobro. Ja čekam da mi dođe ovdje neki lik, ja ću se shiftam. U stvari neću, idem ja kod ovog lika. Pa ako me ubije. A, lik, ubije me, molim te. I me provalio, nije. Nemam drveta, morat ću idem po drvo. Preživio sam. Nego nisam dobio ender pearl. Malo laguje, nestao mi jedan panj. Da li je dovoljno os?
Ja mogu da dohvatim. Ne! Pak. Koliko ih je ovdje? Evo. Idemo. Opet. Onaj lik me pobedio. Ne. Samo da nije noć. Palim te Bože. Ja, ovdje su sad malo udaljenija ostrva. Super, 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 super. What the fuck? Ubio me sa strane. Da li je realno ovo kako... Ne. Lana se... Sroše srca. Lol. Aj, mako. Evo ovdje. Na ovoj mapi nikad nisam igrao. Šta je ovo? Ne blage. Evo ga lik ovdje. Nema ga i ovdje. I ovo je isto blizu mnogo. 4, 3, 2, 1, 0. Šal, to mi treba. TNT, dobro. Fishing rod, malo rane. Ne to. To i to. Chestplate nam opet treba. Chestplate ima li tu? Nema. Dobro, uzet ćemo flint, grudve i to je to. Sad ćemo ovo ovdje da zapalimo. Ne može. To će tu da gori lepo. Sad će mi se zapali i ovo ovdje gdje sam ja, pa ću ja da crknem. Lepo sam to izveo. Gdje je ovaj lik? Jel ovo dole još gori? Ne može da izgori skroz. Treba mi hrane. Imam li blokova? Nekih TNT blokova. Ne, moram da kopam opet drvo. Bra. Ne upadam negdje sad. Evo super. Nisam. Neko došao ovdje. A ne! Niš mi. Pupak, ali dobro. I koliko se ovdje ne čiđe. A kako oni imaju sreće da nađu ovako dobre stvari? Bravo za njih. A opet sam ovdje dobio damage. Super. Ne. Mogu li da krenem? Super. Evo ga. A kako oni topio Ender Pearl? Blago njima. A ja sam očajnički htio da dobijem i nisam. Sad neću da dobijem. Sigurno. Ajde. Do 0, ajde. Samo da ne upadnem u paučinu. Pantalone, to. Ne, samo da. Ja nisam provalio. Nube. Pa jesam, šta se radi. Stavit ću ovu kaplicu ako ne nađem ni jednu drugu. Sad mi treba crafting. Brzo, ajde. Crkni drvo. Zašto ne može? Tako, da mogu se tu staviš stick, staviš DMD, imaš DMD mač, ovo staviš na jedinicu. Sad ćemo, ovo ćemo da stavimo tu, ovo
Ma neću ja to da pokupim. Hoću ja to da zapalim. Tako, da niko drugi ne uzme. Pošto sam ja veoma dobar. Još jedan flint, lava, potreba. Dobro, luk i strele mi trebaju. To ćemo umjesto ove baklje. Tako. Gdje je lik? Je ono lik? Ne, lag. Kako ne mogu da ga pogodim na svojom mjestu? To. He, fuck. A ne mogu da dođem do njega. Ima li neki drugi da hoće da se fajta? Imam još 5 strela. Što ne odiš unutra? Ćao. Pa. Ne više strela. Fuck. Darapa. Pa. Darapa. Pa. Ajde s tim. Ajde. Hoćeš tim ili nećeš tim? Jesi puko čovjek? Bop, 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 bop. Ej, ludače. Ćemo da zapalimo ovo. Ajde, zapali se. Super. Ali da se ne proširiš na moje ostrvo. Ajde, uništi se. Kako je lepo pariti. Ajde, dođi lik. Imam potion za tebe. Koji ti nikad neću dati. Ima li nešto za gađanje? Evo torč ovdje. Ne može se postaviti. Ovo neće da gori. Super. Ovo kao onaj netherite. Ne, onaj kamen iz nethera. Zapali se više. Ubio ga lik. Kad ne pazi. Koliko ovo traje? 3 minute. Dođi vamo. Dođi vamo. Đidaj. Ma đidaj vam. Ma đidaj na Bobana, brate. Ja da te udesim tu. Ma ti ćeš mene. Najjačeg PvP-era na svijetu. Ti mene. Ovdje da zabavaš. Ne ide ti to tako bolan. Kako mi laguje kad svima se pratim. Kapica mi ovo treba. Tako. Dajem je luk. I ovaj otrovni napitak. Tu. Tako. Wow. Ajmo da se teleportujemo mi. Ajmo. Tako. Iako nemam srca. A ne, i ova ima crafting. Jesi tu? Noob? Nisi. Nekoga ubiti.
Papa i papa, papa. Gdje si? Tako. O, pola srca. Fuck. Ukampujem. Malo. Samo da poživim. Kako me nervira kad bacite Ender Pearl, onda vam odu 2 srca. Evo neću, ostalo je još malo. Ne, ja sam najjači. Jeee! Ajde, napunite se srcići. Imam li nešto za napitak? Povenac na vetru. Nemam ništa. Ima li ovaj ovdje gold da napravim zlatnu jabuku? Jabuku. Tikane kote. A gdje su likovi? Onaj lik je tamo pored mog ostrva crko. Onaj crko. Ovaj lik sad crko. Jamo, mi ćemo da odemo. Sinovi tamo. I očekujem da se teleportu. Fuck. Ja, noć veštica. Kako me nervira. Zapalite se stvari. Tako. Ovdje. Ovo. Sve će se zapali. Tu. A može sad da se zapali? Može. Ajde, samo proširi se desno. To, levo, desno. Tako. Uništeno. Neko ćeš od tamo. Sam upravo vidio neki nik ovdje. Imam ja dosta streli, rođo. Joj, ovaj full diamond. Full diamond lik. Sad će on da me blok hituje. Mislim da mi daje kombo. Ne, pravi zaštitu od glowstona. Ha, nuba. Ajde, pogodi se. Ne mogu te pogodim, da li je realno? Čekajte, samo da prebacim grudve ovdje, pošto nekako su mi, za ovog lika taman. Kod bar. Još jednu grudu, super. Opa! Koliko vam još trebali? Još 25. Mi smo bukvalno 5 bacili. A kakav je ono? Tamo. Ovaj ne provalio da ga gađam u noge. Ne, provalio pizdu. Ej, promoli vamo njuškicu tvoju, ajde. Budi dobar. Ja sam ti sad shiftom. Pogodi me. A ne. Ma ne. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode Skywarsa. Ako budete htjeli još da igramo,
obavezno lajkujte ovu epizodu, šerujte i subscribeujte se na moj kanal ako već niste. I ljudi, čao!